Yo! Reit de. Chi'n barod amdani? Kirsty Pivot-Davies, midfielder. O, anlwcus! 25 am hwnna. On fydd i nawr, wtwch chi, on fydd i. Anobeithio. Aled Roberts, canol car. Cer amdani nawr. Cic mil. Yw i'n trial misio neu fe? O, shot da. 10 pwynt. Chelsea Herbert, gol geidwad. Injan dda da hon. Injan dda. Rwy'n rhaid i bod ar y pop, Ryddwr. Ara bach, medaliad. Ara bach. Campus. Hayley Hawk, canol Kai. Bendigedig! Fi wedi gweld gwell ar gar rygbi. Gwych iawn. Ian Lewis, goalkeeper. Mae hon di cadw'r gore at ola. Good thing, dechrau da. O, oedd hwnna'n agos. On fydd i nawr, bwtwch chi, on fydd i. Oh, a dyna ni am heddi.